I zdravo, ja sam Duli, danas ću da vam pokažem kako da ubacite developer mod u Euro Truck Simulator 2 igricu koji vam omogućava da se teleportujete sa vašim kamionom na koje god hoćete mesto na ETS2 mapi. Sve što trebate da uradite jeste da idete na Documents, ovu ikonicu, i da idete na Euro Truck Simulator 2 folder i otvorite to i idete gdje vam piše ovo config, znači na to idete desni klik. Sada možete da ga pokrenete preko notepada, možete da ga pokrenete preko notepada plus, uopšte nije bitno. Ovdje znači pritisnete, kliknete ovdje i pritisnete Ctrl F. Znači prvo šta nam treba? Treba nam da omogućimo developer mod. Znači treba da bude ovdje stavljanje jedinicu umjesto nula. Sada ako stavite nulu, nećete imati enable on developer mod. Nakon toga što ste radili, trebate da enablujete konzolu. Jer ako ne enablujete konzolu, džaba što ste enablovali ovo. Znači kucam ovdje konzol. Evo znači što se tiče konzole, našao je, znači ovdje je 0, po defaultu vi stavite 1 i to je to uglavnom. Šta trebate da uradite? Trebate da idete, znači ovdje, sačuvate i uđete u igricu. Ako opet nema, onda probajte da saveujete na desktopu, posle znači to da ubacite ovdje, znate kako kada krekujete igricu pa ubacite, znači skapirali ste, i kada to uradite, pritisnete ovu tipku tilda. Ako nikada niste čuli za tu tipku, znači to vam je tipka iznad tab tipke, znači pritisnete tu tipku i dobit ćete konzolu. Znači da nismo tamo enablovali konzolu, ne bi imali konzolu i džaba nama što smo mi enablovali developer mod ako nismo enablovali konzolu. Ok, da vas ne smaram više što se tiče toga. Recimo, hoću da se teleportujem, inače da, ako ukucate neki grad, recimo London, on će da vas odvede do Londona. Pazite sada, ništa vama ne znači što ste došli do Londona ako ne možete jednostavno da prebacite vaš kamion tu. Kako to radite? Znači isključite ovu konzolu i krećete se na num tastere. Kada dođete do željenog mesta, samo pritisnete F9 i to je uglavnom to, kamion će da se stvori ovdje. Tako da, mnogo dobra i mnogo korisna stvarčica i ovaj developer mod. Meni će dosta pomoći u daljem snimanju na kanalu, tako da to je bilo to što se tiče ovog klipa. Izvinite što nije bilo klipa, ali odlučio sam makar da snimim ovaj tutorial, tako da što se tiče ovog kamiona, što se tiče update 1.30 snimat ćemo uskoro, tako da imajte to na umu. Sačekaj da ispričam ljudima, pa ćeš da posle proći. Tako da, to bi bilo to, snimat ćemo isto u multiplayer, najvjerovatnije sada za vikend imat ću vremena, znači najvjerovatnije u petak će biti obaveštenje, nemoj da mi sviraš tu. Tako da, to bi bilo to, hvala što ste gledali ovaj klip i hvala što podržavate moj rad pored toga što nemam puno vremena, ne znam što bagam u zadnje vreme, ali dobro, ne znam. To bi bilo to, znam da sam dosta i vidimo se, neću više da svaram i da igram ETS2.